Ja sam Tihomir Kekez, proktolog u Poliklinici Ambruševa. Proktologija je dio medicine koja se bavi bolestima završnog dijela debelog crijeva. Pa hemoroidi kada su veći, kada više ne pomažu tablete i vlakna, moraju se rješavati zahvatima. Postoje dvije vrste zahvata. Jedno su ambulantni zahvati, a drugo je klasična operacija. Ambulantne zahvate radimo u ambulanti, to su mali zahvati, nije potrebna anestezija i ljudi odmah idu kući. Operacija hemoroida, to je klasična operacija hemoroida. Tu postoji dosta dilema što točno je klasična operacija. Klasična operacija je vrlo jasno definirana, moraju se odstraniti i vanjski i unutrašnji hemoroidi i to se može učiniti sa različitim vrstama energije. Sa ultrazvukom, sa strujom, sa laserom, sa još nekakvim energijama koje se koriste u kirurgiji, međutim rezultati uporabe bilo koje vrste energije su praktički jednaki. Podvezivanje je manji zahvat gdje se na samo tkivo hemoroida stavi kao jedna omčica. Kao što ljudi stavljaju onaj konac pa stisnu bradavice da bradavice otpadnu, slično tako djeluje i ta gumica koja dole na bazi hemoroida pritisne da nema krvi i hemoroid otpadne nakon 3 do 5 dana. Sklerozacija je postupak gdje se u hemoroide koje ne možemo podvezati jer su čvrsto vezani, fiksirani uz stjenku, ali krvare, onda se daje to sredstvo isto koje se daje za proširene vene. Onda se ti hemoroidi jednostavno tromboziraju i otpadne to povećano tkivo hemoroida. Nakon podvezivanja, znači, dio ljudi osjeća zatezanje, dio ljudi osjeća male bolove, manji stvarno dio ljudi ima i veće bolove. Znači, bilo šta u anusu da se radi je dosta osjetljivo, anus ima jako puno žičanih završetaka, tako da bilo kakav postupak tu je dosta neugodan. Međutim, ligature stvarno nisu neugodne kod većine ljudi, ali svejedno treba uzimati lijekove protiv bolova tih prvih 3 do 5 dana dok hemoroidi ne otpadnu. Na operaciju hemoroida idemo kada su oni veliki, kada su stalno ispali vani i kada bi mogli reći jedni glagol koji je dosta popularan kad se sljubljuje, kad se vanjski i unutarnji hemoroidi sljubljuju. Ovako izgleda normalni anus. Ovako izgleda 4. stupanj hemoroida. Ovo su kožni nabori, a ovo plavo su unutrašnji hemoroidi. I sad sama operacija znači da moramo odstraniti kožne nabore. Ovo je onaj dio koji boli, znači kožni nabor, odstranjivanje kožnih nabora, to je ono što izaziva postoperativnu bol. I onda moramo odstraniti unutarnje hemoroide, koji zna biti dosta. I kada to sve zaraste, dobijemo nazad normalni anus. Ljudi ne moraju mirovati, ali svakom kažemo 10 dana nećete biti na poslu, zbog toga što jednostavno teško se sjedi, teško se hoda i to, ali nije potrebno mirovanje, rana jednako zarasta vi sjedili, hodali ili vozili auto. Ono što najčešće ljudi kažu, kvaliteta života mi je drastično bolja, to sam trebao napraviti puno prije. Laser je jedna od energija koja se koristi za uklanjanje hemoroida. Kao sam rekao, može biti ultrazvuk, može biti struja, može biti radiofrekvencija, može biti i laser. Međutim, laser nije učinkovitiji od drugih metoda. On je jednako učinkovit, on je dobra metoda, on nije loša metoda, ali nije bolja od drugih.